Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tipe-tipe pakaian dari mahasiswa. Jangan lupa subscribe, like, share, komen karena ini konten original, bukan kayak siapalah. Saya tidak sendiri, kita kedatangan kawan-kawan seperti sini, mari. Ya, jangan lupa follow Instagram mereka. Siapa lagi? @rizky Mutua. Oke, mari kau. Mirza Iwanda. John. Daharul_Rijal_M. Muhammad Ikram. Semuanya tertera di deskripsi. See you aja le. Oke, dadah. They see me trolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me